Aprang si Norris Today News kilang aradon pasame kardon people surprise lo kardon. Pini berta thun bang nilimeng sami merdan bang chupi tangte non bertang ton pen arjupon ita. Bangladeshi go back, Go back, go back, Bongo Sema go back, go back, go back. autonomous state, No rest. no autonomous state. Harughai constituency ro long by election padode detpura in samjin pen kachisong kipadupon. BJP Rajaria songatum APHR se songatum phanang ka pheria joksi hawar ke hat constituency along by election padohai hedet Lapen Town Committee Municipal Board kilik sitame padohai hedet pusi jai ka tharpen ningjepon. Sonse hawar ke hat hospital adung atwara kong along aruni phaing koyarni or party his leader conference APHR se songatum in samjin pen inni ponsi by election aputhak ka chisong pen labang so ka chisong pon along APHR se mai phu jai ka thar ka ningjepon ke APHR se songa phan nang ka phere ongamat harughat constituency along by election padode det Lapen Town Committee Municipal Board election sitame padohai hedet lahai ke bongo sina lapen RSS atum abidi lang no saisi ki klempon lupusi jai kathar kaning jepon lasinon lahai alam ki aputha governor phan pini angbong pinpura lo pidamji pusi pherangke angno ningjepon phuluni pen arun kathar report Northeast Today News Ni pona thegala hello chu October Troxy Chuning 2024 aningkan ilitum kaching hon Ojit Kumar De ilituma deputy chairman lo la pen MSC dak hauraghat pen alangli dak pirthe pen che obup lo anke la 1951 rules constituting district council la so rule ateng 16 rule 16 ateng pen lote Governor si lake vacant lo pu punang po asid vacant lo pu notice pinang po lapen ke lapuan atarik ang bong election by election doji pu punang ji ange non ciklo John Troxy ta so selo governor no anda notice pipelang lapen election kape doji alam ta thangda klang klelang lason pulo tangte lake demokrasi aron lake kawayolet le lake karkan le la arkan pet penajok hauraghat MSC area amunit atum ke alang litum a representative avedet lo alam the bange representative avedet lo te alang litum aphan kaningje dunji abang munit avedet lo la hello council lo ning hok tame kaningje dunji ke claim ya bang avedet lo la si nilitum pulo elect non governor la 2013 aningkan amendment do 27 amendment do la so rule 16 aputhak la so teng pen notification pi serak nangi la hauraghat MSC a constituency ke ing thaidang lo la ke kachipai pu bang avedet lo pura alangli governor si notice pinangi la pen election pe du thu serak nai la jasement ne litu kipu la pen isia bang ke Dipu municipal board la pen along town ko hauraghat amatalo Hauraghat Municipal Board, Lapen Hamren Municipal Board, Lapen Dong Mukak Town Committee, Bukulia, Lapen ke Dengao, Lapen Langhin, Lapen ke Bukajan, Lapen ke Fuloni, doolang election no anda pedo de ningkan dambom lo abinong ke ningkan ke thompen batai si election pedo nangi town committee anke setan non anda pedo de la alang litum aron repensi non anta la ad hoc committee si selamver la songe la ke democratic karkan lo rat atom phan democratic ajak kong cepa harjak long ledet lo la pen alang litum rat atum ko pima aning ke hang hala salam ningje long ledet lo la porsi non mat election la town committee municipal board along an election pedo serak nei pusin itum pinita dak dolo arni siat dolo pinita dolo akon itum ako son a meeting do to bom jila demonstration do to bom jila Aron re pen kar biang long along le jesi bidam par pen kitu ki phur ki jor in ton pon pelang
Bogajan sub division ang kangda semet khatkuti Bogajan Lahore jana hawara lom aron re pen pinang anabang khaitum longli ki jor abepar kithur jok pena jokar beang longa longli unkillership appear thei nonke longli ang sia saidesi mantang bangso pathak ajak dinklui pen student organization la pen social organization on apar tak kicherok tok abang phuatum bangso aron re pen ang long parusi longli kituk JCB dampar pen longli ki phur ki roi ki jor kang hu ponaret aputhak kachisong pon mate ki kham kheduna sai claim ponu lapen bangso puthakar biang long administration as DO si lapen Bogajan forest range officer saikya tumaphan kitok jer pen pin pura luanta pi pajer pon pedulu bonta piniar niam talapuson long leki jor long leki phur asai inton pon wangwi ang thek pon long no lahai asai ki claim pon along ki kham khedun social organization asongja po tumaphan ki thar ki hap lapen mithanga phan ka chepher mi mia sonsi do la si komentuar ni anlo la puson ki thar ki hapen aron re pen sai ki claim pon popupta pini jitu phukon central executive member EJYCPI hin pen prangkya chuma phan than pachini pon news report Northeast Today News Tarapung rong kray hinyara da tumching room si di purong sopi CEM Dr. Tuliram rong hangapan kachitong nam. Aruni Pai Krisar Kebarni Tarapung BJP Local Committee President Rajan Teron Penjapon si Upper Tarapung Lower Tarapung PS hini rong asar mate GBA tumchilang pet pen chukihila pen Tarapung an non towar ki pon bom la pen network ka vihai huya pothak di phurong sopi CEM Dr. Tuliram rong hangapan pohoi pak la pen rong asar la pen rong avo pon si kachuro pajirpon Dolamara pen tarapong kachilenga towar ka vea jok kidam tang pinang anak kisung chitong nanglo athe tarapong arada tumke kisokihun e pen chenglok lokachar lila pen hithi borwan ta dolamara si ajonar lota kiwang laso jok tarapong arada tum tangka chirung si towar jiselam pono bonta dran ki mesen ka vea jok arwe wang lote longlor si towar paheno lapti tiglo laso jok si CEM Dr. Tulam rong hanga hin pen towar ke the nang le apranga phan pura jise bila pen ajang thu hi thirui ni back aparman nang toy dun popusi lamchak chipi dun la pen taropung pen dola mara rong arat aphan sitame geo network nang pipo puta CM Dr. Tulam rong hang chichak dun pinibang so ka chitong amai long Diopani College principal Boson rong phar sitame chitong dun News Report Northeast Today News. Hilawin kan kirang tarapung kan kirang dak kabiang long ilu tumapan kadok kabe adang pialong tumay tumapan kay kipol kilang kang honwes CM sa hemalong nito ng kahumri tarapung kan kirang along nang itum social media tung sumen ang kacitong dunupot suri-suri akiro pila pangsi la sumen itum dak ng kahumri lagi nito nga kaprek akisung pinaalam dan nito ng kahumri kali sumen tarapung kabiang long nilibang konstituensi long kepa pinay tarapung bopung tarapung halo lakadam tangpon pane munit kisu kuni ako tutune news social media long sene kisu lam thesik lang lo la song bong pen pini penengan kanan siam sar akan hon ng kang jinsu pen jok ni tumhan misal atwa ng kabunay pi non ni tumhan kang rangan lo satwa la so posi ni tum ke sia fokin mo son isi ahan krek kelong son nan pen sini tum cela khalo la sila so puthak posi ni tum pini ni rong pen rong sa tundan chirum si akichuru kecero thar pipa je meres tame lam tekleng la pen riang ses tame cero damang kusini tum patuni methang handan rang si rong sa pen klem ra pet kedon mitar kedon ketik dula kado tum pen celang cingki je tham si riang ses tame pini dak di phulongan siam sa chatai longan rang si ni tum kado cingki je tham lo la salang pan thang le pini sami tum chetong long pot si ni tum la so puthak si pini ang humri la pen puthau dalang tum pan ni tum alang fan kado kabe na kirang lang aku do kisung ban kejok ji konstane ison sani ni tum cingki je tham long la salang tum ni tum pan misan tan ni pethe dun lo la pen alang tum ni tum pan nang chak dun lo la sini tum ni rong pi lo la si non dalam moratu tarapung atau was temenan ni dadang bos temenan tum hanang bunai pipo
alang itu garang ni nanti cakap posisi sudah kerupilo lapen tawar tawar tanya ni tumpuan nana mati nang klan pipo lapen medical substance tanya ni tumolong avalang tanya ni jarang bang nang klan pipo sika dogo ni tumrat thang ni alang ni nanti tije thanpi ni tumrat di prongpen ni tum kadok kali alam cak hai semeni tum ci ajilang posisi sudah alang pana kerupilo lasan taksi ni tum koldu prang kang bilang teman tu teman nang rap nang rap thubom lang kasi ni tum khelo lapen mili bang MSC sa tene alang itu ni tumpan tapu atok pu ni kontinent song bang atok ku nang mata thesi atok kahlo hadak sa kidu kising thene le ku ni tumpan kai kesene ani wang ajo wang sene tumpan dode sang se pelang klan people sene mili balang sa pavitra gang pi alang phan sene ni tumahin bang so ke pila lapen boga jana le lang pecari pon doktor normal mumin setane alang ni kadok kai ke pos ni tumpan teng ni pinten nang kena tha pos ni mili tumahin ben alang phan sene ke pila Nasi pini ni tum khek dak di fina ngana kamri ke ni tum akapek ke afan kali bang sitame ni tum afan ke rabo pod ni tum thang cipi cipi je mere sitame lam pe klen sitame chere da mang kwa ke mang da sunin tum dakana humri lo Tante pini berda kilang sing ton pon ikoglo do mi thang ni kardo